Nato yung receive more and more the Word of God about healing. Iti purpose na ito nga divine healing, balin nga healthy our spirit, soul, and body. And uray, iti material things kapag kasapulan tayo. Amen? Kat mahilan. Amen. Hallelujah. So now, ada tayo today, ito message nga healing and exercising godliness. Healing and exercising godliness and exercising our body and our balanced diet. Ada ti talong at apikak dito'y kahit kung paspasan tayong ag-adal. Amen? Sa gaysa kumada ito every Wednesday pero kaano tayong atan nga mad-adal iti Word of God. Yan? Matawinan tayo. No? Kasi so, paspaspasan tayo. Amen? So, ada di talong ito yung adalen, exercising godliness, exercising our body, and balanced diet. At no maadal tayo da jay. There is healing and exercising godliness and exercising our body and balanced diet. Okay? Praise God. So, first, nga kitan tayo exercising godliness. Anya, gayam ti exercise. Yan. Ti exercise ket isuda jay day panangwatwat iti bagi. Yan. Wano panang practice. Kaya panang i-practice movement of the body again and again. Kasi iso nga no exercise kuna na halang nga once, halang nga mamingsan again and again. Amen? At no iti word nga exercise, iti dictionary, ada tiduwang kayat nga sawen nga major meaning, ag-exercise ka, no iti body, for your body to become strong and healthier. Dahil dictionary. Tapno agbalin nga strong jay badim, kaya dajay sumalunat kung na ijay. And may isa nga exercise, ket na sawen, ket dajay sanayam jay skill mo. Skillem mo no, kaspargan no, gitara, ket practice ka nga practice, lumaing ka. Karkaro nga ma-perfect mo. Amen? Skill. Yan. So, dahil kahit nasa one, the exercise. Okay? So, mabantayon ay godly or exercising godliness. Umuno na nga, ipakita ka na ko, very important, panang exercise itinadyusan nga biyag. So, kitaan tayo na dyan, iti 1 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Una na dyan, the King James translation, but refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. Makita yun dyan, exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise, dito yung mat nga makita, nga in compare ni Apostle Paul, iti bodily exercise can godliness. So makita yung matiyay, for bodily exercise profiteth little. Ada ti maited iti panang exercise ti bagi, panang watwat ti bagi. But godliness is profitable unto all things. Ngam ti panang exercise ti nadyusan, ket ited na ti pagsayaatan ti suamin. Amen? Having promise of the life that now is. Ada ti promise na iti biyag tatangag da mga panuwin. No exercise iti godliness, no ag-exercise ka iti godliness, ket ada iti promise na tatanga biyag. Ken ada iti promise na ijay umayto, and that which is to come, or and also for the life to come. Isu nga datanga biyag, ken intuno ubay, masakbayan,
No exercise the godliness, adati maited na nga pagsayaatam. Or rewards. Or result. Amen? Hallelujah! Praise God! So now, makita tayo dito nga adati duwa dito yun nga makita tayo nga exercisen. First is godliness. And second, body. Okay? So, mapantayo jay panang exercise ti godliness. Amo yung oray no nangagyo ti Word of God, nga by the stripes of Jesus I am healed, Jesus is my life, Jesus is my health. Kenda dumabay no haan yung nga exercise na kita, dadjay result iti health na dadjay, haan nga operate in your spirit, soul, and body. No nangagyo lang nga haan yung nga i-practice, wano haan yung nga exercise, haan nga ag-manifest jay power na. Iso nga kailangan, dagiti mang mangagyo nga Word of God. Dagiti nadadalyo, nang nangagyo nga revelation, nga isursuro kada kayo about Christ's life, or about Jesus as our life, kailangan nga i-exercise. Tati godliness gayam, ma-exercise. Tiamo tayo lang body ti ma-exercise. Ado kada kayo tag-exercise ti body. Pero godliness, hanta yung amo ti kastan tag-exercise, iti godliness. Isu nga ado ti saan nga agman-manifest, nga words of God, nga kunatayo nga pinati tayo. Tati may isang kurang dadaday, haan tayo nga i-exercise. Isu nga di Bible, i-exercise tayo ti godliness. Ag-exercise tayo ti godliness. Kasano ra ito'y? Amoyo da spirit tayo nga na-born again, kailangan ag-exercise. Amen. Jay bagi tayo nga physical ag-exercise, nga madamot exercise ti spirit mo. The spirit mo naman minsan tihang nga nag-exercise. So, kailangan nag-exercise mo ti spirit mo. But the exercise na Diyosan nga exercise. Spiritual nga exercise. Ada di makun ko ng spiritual nga exercise. So, ito'y godliness. Exercising godliness. Okay. So, mapantayo kadagidyan. Baga tayo man, ti spirit ko, kailangan ag-exercise. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, mapantayo ijay James, chapter 1, verse 20 to 25. James, chapter 1, verse 20 to 25. I-receive yun na gito'y ta-exercise yun that jay help you. Tati ayan na ti health, nga nagbabalayan na jay health, is in your spirit. No exercise yun na jay, ag-work jay soul, from body to body. Hallelujah. Okay, so mabanda yung verse 20. Unanay jay, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Tipungtot ti tao, haan na nga itartrabaho, haan na nga i-produce the righteousness of God. Isong mas maragalangan na ito'y, no unget ti i-practice mo, haan na nga i-produce the righteousness of God. So, ada tinalaing ag-unget na i-practice na nga talaga riyan. So, nalaing ag-unget, nalakang ag-unget, that's his or her practice. Pero kada tayo hanga na jay, unget ti practice. Godliness. Amen. So, ipakita ko maramdaman na jay. So, now, verse 21, wherefore lay apart all filthiness, and superfluity of naughtiness.
Tinaduma nga pataros ijay, therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent. Nagadugamin nga kwanti English niya. So, kunanay ijay, may miyati NLT. So get rid of all the filth and evil in your lives. Amen? And humbly accept the Word of God. Amen. The Word God has planted, and humbly accept the Word God has planted in your hearts. Kita nyo, naimula iti puso, pero kailangan pala nga i-accept. Amen. Iti King James, receive. Dito'y NLT, accept. Amen. Naimulay di puso, but you need to accept the Word God has planted in your hearts, for it has the power to save your souls. Tada panakabalin na dayang nga Word, nga mangisalakan ijay kararwam. Naisursurok rin nawal palabas nga teaching tayo, iti Divine Healing School nga healing is a part of our salvation. Ti panakaagas, parti ti panakaisalakan. Isu nga no kunana nga, the Word, kunana ijay, for it has the power to save your souls, the same lang. The Word nga nangagyo, it has the power to heal you, to heal your body. Because salvation, nagupugup amin na gidyan. No ibaga tayo nga salvation, amin nga naisalakanan tayo ada ijay. Eh? Iti pa nakaisalakan, naisalakan ka ti impirno, naisalakan ka kini Satanas, naisalakan ka ti sakit, naisalakan ka ti poverty, naisalakan ka ijay old life, kasi amin ti salvation. Haan lang nga, hang kamapan ijay impirno. Naisalakan ka ijay daan nga biyag, kauugali, kasjay. So kunana nga no receive the Word of God, ta ada power na nga mangisalakan ti kararwam, the same, ada power na nga mangisalakan iti bagim. Ada power na mangisalakan ti spirit mo. Isu nga no receive the Word of God, ijay naimulay ni pusom kat i-accept mo in your spirit, soul, and body, ijay nga exercise jay spirit mo. Hallelujah! Anya tayo kasante ag-exercise? Receive the Word. Meditate the Word. Amen! So nga tararamidak every day in my life, may isa nga na-receive kayo niya. Jesus is our life. Kaspargang kasya, nakita kita nga di na-receive ko ni Jesus, kaya't tinserak na kanyak, biyag na nga abundant life, isuti ada kanyak in my spirit, soul, and body dito'y earth. So, teraramida kagig exercise, I have the life of Christ in my soul and my body. Kuna kejay. So, i-exercise ko na dyan nga biyag ni Jesus. I-receive ko at i-exercise ko in my finances. I have the life of Christ. Nga nabibindisyonan. No finances, kasparigan, no material things, the life of Jesus, or ni Jesus nga biyag ko, so ti kung kukwa ti heaven and earth, all aming nga na-create, kukwa ni Jesus nga kinabaknang. Amoy ti kasantag exercise, kasi ti spiritual exercise. And then, daday ket bagi, daday ket nagipagtagikwa ka ni Kristo ta, isu na ti biyag ko, kumplito ti biyag ko, salunat, narangay nga biyag, nalaing nga biyag, kuna kay day. So, ipapraktis ko na dyan. Amen. Ipraktis ko nga ag-action nga kubagik nga talaga niya eh. Ipraktis ko iti agsaw nga nasalunat. Ipraktis ko jay life of Christ. Dahil kahit nasa wanda, jay receive
the word or receive with meekness the engrafted word. Hallelujah. Isu nga receive ko na day, nangagkun, amukon in my mind. But i-exercise ko, this is my life. So nga agsasawak, ag-aksyonak nga kasday. Hallelujah! So nga nagiday ti practice, exercise, iti godliness. Spiritual exercise. Amen, madamdamdama, amun jay spirit ko nga kasday isuna. Amun nga narangay, amun nga salunat isuna. Amun nga ni Jesus tibiyag na. And then ag-transfer na dyan in my emotion, my mind, and my will, and gana umay, jay 5 senses ko dito'y body. Jay, gayam ti power na ijay, spiritual exercise. So, madamdama, amun mo ti kararwak nga health isuna, tadjay biyag na nga ni Jesus, salunat. Amun mo ti bagi, madamdama, so the more nga exercise jay spirit mo, the more nga i-control na your whole being. Dati kinapudno na, datayo, nga tao, spirit, soul, and body, but nga rod, iti agtorturay nga dati our spirit. Control na ti soul and body. So, nung makita nga you are a spirit being that has a soul living in this body, kaya spirit mo tag-exercise, pumigsay so na kini amana sa dilangit. Pumigsa jay power ni Apo Diyos kanyana. Jay health of God kanyana. Jay laing ni Apo Diyos kanyana. Ganang iturayana jay kararwam. Ganang agmove ka dito'y earth. Nga in the Spirit. Magnaka in the Spirit. Agsauka in the Spirit. Dahil tinag-exercise. Iti spiritual nga exercise. Apay nga mok nga I am health. Kat amon the body, because my spirit is health. Hindi na born again, nagapukin ni Jesus sa spirit ko nga born again. So that dahil nga spirit, healthy. So I am health. I receive, I am health. I am health in my soul, I am health in this body, because I am a spirit living in these bones and flesh. Dahil ti kasantagik exercise every day. No baging agtaray, jogging, magna, ngamno in the spirit. May isang ikastate ag-exercise. Receive and receive and receive and receive, or meditate and meditate and meditate. Ito ang ag-exercise sa spirit mo. Palakpak na Apo Diyos. So, dahil verse 21 and verse 22, the more nga i-receive mo, the more nga maaramid mo. I repeat, the more nga i-receive mo, nga exercise mo, nga i-receive. Day and night, receive and receive. Hallelujah. The more nga ma-aksyonan. Tida duma, handa nga i-exercise, handa nga i-receive the word of God through meditation. Kaya't kunada nga aksyonan da, nagrigat nga ma-aksyonan da ay, nuhaan mo nga ni-receive. Iso nga di teaching ni James, umununa di verse 21. Haan ka mapan di verse 22. Nga dagos, nga kunana, be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Iti na dumang, but don't just listen to God's word. Ang kayo lang kumangagdengdengeg. Ha? You must do what it says. Amen. Otherwise, you are only fooling yourself. Alalilawom lang tibagim, nagdengdengeg ka, nga haan mo, nga aksyonan. Ngam kasano ang maaksyonan? Receive first. So, ayak, the more nga receive ko, nga Jesus is my life, health, healthy life, pure health, awan saksakit na nga pulos.
nasalunat ni Jesus nga biyag ko in my spirit, may sa kami. We are health, pure health. Into no, ag-work da jay, nga agrema da jay di unag mo, sa mo maaksyonan, nga ag-aksyon ka nga healthy. Nga ure dati pain palang iti bagi, kalabanan ng da jay, haanan nga da jay iti ririknaan. Amen. So nga dinadumang, handa nga mo ay, kung nada nga ag-aksyon da, han mo maaksyonan no awan jay word. Kasla da jay ko, padasan nyo, no babae ko ma. Awan tina imula kanya na, at awan ti insikog na, kat agin sisikog. Fake. Taawan jay seed, ijay unag. Haan nga talaga masikog, jay rikrik na haan nga talaga masikog. No dumakil man day tiyan na, kat baka kinargaan na tipungan. Fake di jay. Masapula da jay seed, samo marikna ti reality. Isu nga i-receive mo pa yung word nga ni Jesus. The more nga receive mo, the dying nga life mo in Christ, the more nga ma-actionam, madamdama, no, ma-strengthen the spirit mo. Isu nga dadaya ko na, apay, nga aksyon naklata, for example, there is pain in my body. I know in my spirit nga I am health nga nagbabalay dito yung body. So nga kunakla tayo bagi, tumakter ka. Yay na-apply ko hindi, na-paralyze, yay half body. Na-apply ko dyan. I am health. So, mighty action. Bali, you are health. Stand up and walk. Kasjay. Ngam awan ka na kayo yung word of God. Hanyo may apply na dyan. Ngam naglaka nga rod. Nalaka ba tag-exercise di bagi? Naglaka. Hang masapul nga mapangkay di gym. Amen. How about Holy Ghost? Naglaka. You are my life. You are my health in my body. You are a blessing to me. All yours are mine. Kung may dyan, maramdama, mariknan da spirit mo na dyan, i-move na dyan body, i-move na dyan ngiwat mong agsaw. Palakpak kinayabo Diyos. That's how to exercise in the spirit. Spiritual exercise. Exercise mag-exercise sa spirit mo. So nga na gito namamisan ibagbagayon na rigate ito, isursuro ka na kayo, tahaan nyo nga, alaan di process. Pero aramidak lang no da kag natakder, Lord Jesus. You are within me. We are one in spirit. Because my spirit came from your spirit. So parehas ta. You are King. You are Lord in your spirit. So I am King and Lord. Because we are one in the spirit. I receive. Kung ako lang itay, madamdama na isamay kalyak. Amen. Dahil di kasana di ay. Okay, tuloy tayo, the teaching. Be you doers of the word. Into no nagrema di dayan, nga adan, da jay revelation na, aksyon namon, ijay, bagim, ijay mind mon, ag panunot kan nga kasjay, ag aksyonon jay bagim nga kasay, practice mon jay life mo ken Christ. Ngam noon na nga i-practice nga awan jay seed. Han mo may practice. Kasi, jay ko nakaroon jay masikog, huray ipapilit lang nga masikog na awan jay seed nga naimula kanya na, han nga mabalin. So nga yung word, alaumpay. And then, i-practice mo in your spirit by receiving, meditating, and then maramdama di ay, agkas-kas dyan yung spirit mo,
Madamdama, maawatan jay soul mo, maawatan jay bagim nga kasi isuna, and then act. Hallelujah. So ano naawatan mo, then jump up. Because you are now healed. Ano ibagak nga, you are healed! Kung nakidekat, pastor, in bagada nga road. Nga no, tumakderak at baka matumbaak. Kakasjay na latay. So alam the word, into no naawat ang daday. So ano kunadan nga, stop! In Jesus' name, yes! Kunanamat. So nagrigat ka maministro, ang didadumat, I want to exercise that. Kailangan exercise yun na dyan. Receive you pa yung word sa kanto, agbalin nga, doer of the word. Amen. Ano balbaliktan na rin? Verse 23. For if any be a hearer of the word and not a doer, no datag dengdengag lang kat saan na nga maaksyonan, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Kaslada jay ti tao, nga kitaan na, tirupa na iti sarming, and then, no tinmalikod iti sarming, verse 24, et dagdagos nga malipatan na, jay klase na, wano jay rupa na, no anya ti itsura na. Napadasan nyo tagsarming? Siguro amin tayo, napadasan tayo nagsarming. Nakitam jay rupam, no kasano. Ngano tumalikod ka, ma-imagine mo pa iba, no sino ka. Baka, sino ka din? Nalawan sa amat, timatakbo no niya. Kailangan amum. No, apay nga explain ni James C.I. Kasi no, agsarming ka, ito no tumalikod ka, nalipatam. Day, itsuran di rupam. Ngam kumay, the word of God, haan. Han mo kumamalipatan no sino ka kini Kristo. Orayan niya sangwam, laod kindaya, amyanan, abagatan. Amen. You know no sino ka. In Christ. Sino ka kini Kristo? No sino iso na kastakamat. So no nasalunat iso na nasalunat kalhapat. Ngam kailangan ti exercise na gamin di day, oray may baga-baga, nga di inawat mo ni Kristo, na-recreate ka kas kanya na. Iso nga ti biyag mo in your spirit, soul, and body. Pero no awan exercise mo iday, haan mo nga maaksyonan. Iso nga siya, na kayat ko nga exercise ti spiritual. Masada daw exercise ko ti spiritual than physical. Kasi mas kampantiak ti spiritual exercise, kasi kunanay day, nga adama ito na pagsayatan, tatanga biyag, ken iti masakbayan. Prepared unto all things. Hindi kay ko rin, adama ito na in my spirit, in my soul, in my body, here on earth. Ngam no bodily exercise, body lang. Hanang mapapigsa day spirit mo. Isu nga kayat ko ti exercise, ti spiritual. Hallelujah. Amen. Ngaminto no nakita na jay rupa na jay sarming, dagdagos nga malipatan na amuyo ti Word of God. Ti Word of God, kasla sarming dayta ipakita na ti usto nga sika. Ulitat, ti Word of God, sarming dayta ti spirit mo. Spiritual nga mirror. Kati iparang nalayta nga word, dayta nga gospel, iparang na titunay nga sika in Christ. Day kina si asinom kini Kristo ti ipicture na. Iso nga no kitam ti sarili mi di gospel, kunana ijay ti gospel no sino ni Kristo kasta kamet. Jay biyag na biyag mo. Spirit na spirit mo. Tatang na tatang mo. Dagiti ti picture na the word. Isu nagsarming kay the gospel no sino ka iparang na nga karuprupam ni Apo Diyos. Hallelujah!
iparang na no sino ka nga kas kiniamam sa dilangit. Hallelujah! Iso nga han mo kumamalipatan da jay madamdama. You need to know nga kasjay ka and then act like it. No sino ka, ag-aksyon ka, ijay. Act like Him, talk like Him, walk like Him, think like Him. Dahil exercise mo nga panunot, hangad jay unget nga unget. Baka naubor pa yan, ti practice mo ita. Baka pa yung na-master mo. No karatista ka kumakit, talaga nga master ti awagan king ka. Nalain ka nga unget ti so amin nga angle. Pero ti practice mo, ti exercise mo, ti iparparang ti Word of God nga kinasiasinom ken ni Jesus Christ. So, agbalin kan nga doer of the Word, practice now the righteousness of God. Practice now the holiness of God. Practice now the power of God. Padasong ngay sansanay. Ang kunamid sa'yo, no? Power in my hands. Hallelujah! Practice your power. Amen. Practice. Oh my Lord. Isu nga da dyan no niya ipakitan di sarming nga gospel nga kinasiasinom, receive it and act like it. Amen. Whew! Nagganas. In the verse 25. Hallelujah. So nga doon ipagpakita ti gospel nga kinasiasinom, hangag langsot ti sarming. No, butsyog ka nga talaga tag sarming, kaya pakita lang ka talaga. No nalawat yung mata, ipakita lang ka talaga. No nangisit ka, ipakita lang ka talaga. Aming nga ipakita na gusto. Handa ka nga luklukwan di sarming. Malaksigan no binakog mo. Ha? So nga no bakog, madi parang na. So nga hanyo balbalikugan ti gospel. Tamadi parang naging kano balikugam ti gospel. No anya nga talaga ti gospel iso ti receive. So nga hanmat nga aglangsot ti gospel. No inbaga na nga you are healed, you are healed. No inbaga na nga by the stripes of Jesus you are healed, talaga nga nagasang ka. Accept it! Hallelujah! Hangag lang langsot the stripes of Jesus. Hangag lang langsot the message of the cross. Amen! It's nga verse 25. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and LTD, basbasak, makita yo day, ngam no kitam the perfect law of liberty, amang set free, anya the perfect law of liberty, gospel, chain work out ni Jesus. Hanga the law of Moses, ada tayo the law of Christ, law of the gospel. Di paglintagan di gospel no bilibam, di gospel mangyari king ka. Amen. No kitam da jay. At saan mamalipatan. And if you do what it says, and don't forget what you heard. Han mamalipatan, dagi tinangag mo, dagi yan naadal mo. Amen. No diket di, i-action mo. Aksyon di bagbagana. Hallelujah. Nang iti mangyari. Then God will bless you for doing it. Tida duma. Then, di will
Dagi di mga ramid jay, they will be blessed in what they do. Ijay King James, this man shall be blessed and his deed. Dahito yung nga tao nga mang action, ijay perfect law of liberty, the gospel ay, mabindisyonan ti amin nga aramida na. Hallelujah! Iso nga ni James, ti maysa nga nang isuro, di kasantag exercise. No anya na imparang the word nga mirror, kaya ti i-action mo. Di malang di sursuro na chapter 2, verse 22, faith and action. Amen! So, kita tayo dyan, James 2, verse 22. Hallelujah! At isursuro na rito ay, faith without action is dead. Apay bagbaga na yay, because in the verse 22, Panana, seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Amen. Tida duma, ida inelti tayo manan. You see, his faith and his action work together. Or jay faith na nirumwar jay action. His actions made his faith complete. Isu nga dada kunayo nga binilibyo nga Jesus is my life. Sunat ibiyag ko, sunat salunat ko, sunat blessing ko, sunat strength ko, isunat protection ko, isunat ilaing ko, isunat power itibiyag ko. Kasparika kasjay, i-receive mo amin da dyan. Kat numa-actionam da jay power, because no talaga nga pinatim nga Jesus Christ is all-powerful Lord, kat amin nga power na iso di adaking ka, kat talaga nga nakitam da jay sarming nga word of God nga gospel, kat umayon ti aksyon mo. Aksyon am jay power jay biyag mo. Ijay nga makumplito ti effect jay faith. Ihuray man ibaga-baga mo, I am so powerful. I have the power of God. Kat awan mo't pang i-applyam. Awan pang i-actionam. Awan maaramid na riyay. Ngam I believe nga no adakin ka riyay, ma-actionam nga ma-actionan. So, akaniya karod pa na i-reveal ni Apo Diyos because dahito yung pa nag-exercise ko ti spiritual. Diyan nga dumakdakkel na spirit ko. Nga na hanak ka mabutan kay ni Satanas kasi nakita I am a spirit from Jesus and I am higher than Satan. Suma-aksyonak diyay. Uray agbisita ni Satanas, nga ni Lucifer nga nagbalin nga Satanas. I'm not afraid because I am a spirit also. And I came from Jesus, the King of Kings and Lord of Lords. So I'm not afraid. Amen. Tandaan nyo, the word of God, fear not, fear not, fear not, fear not. So, nung mabubutang ka kini Satanas, i-control na ka. Nung mabubutang ka, ijay sakit, i-control na ka. Nung mabubutang ka, ijay makan, i-control na ka. Kailangan nga amom, no sino ka. Kini Jesus, and then exercise mo rin. Nalaka tag-exercise. Hallelujah. Nagrigat to by pastor. Tinaduma, ipapilit na nga narigat. Once nga ipapilit mo nga narigat, you are operating in the human ability. The more ibagbagam nga narigat, the more nga rumigat. So nga baliwam na lang ti confession mo, nalaka. Amen.
go. Next. Philippians chapter 2, verse 12. Work out. Amoyo ti may sa mga nga awag dajay apan ag-exercise, ag-bodybuilding, apan ag-workout. Amen. Itrabahom. Dito'y Philippians 2:12, dito ti ayan na di work out your own salvation. Explain ko kada kayo rin. Antayo the King James, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not us in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Adi ka sana work out your own salvation. Ida inilitap no maawatan tayo. Dear friends, you always followed my instruction when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the result of your salvation. Work hard to show the result of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. Tapno sakbang explain ko din mapantoy verse 13. For God is working in you. Tanay po Diyos ag-work kidya unagyo, giving you the desire. Ikanda kayo ti desire. Amen. And power. Nga ito na desire and power to do what pleases Him. Tapno aramidam dyan makayayo kanya na ni Apo Diyos melang by His Spirit nga daging kati mayiktet ti desire and power to do what pleases Him. Amen? O, kararag kayo ta, I need revelation. Lord, reveal mo na gito yung dengdengag ka Word of God, nga halang agpatingga di ulo kung kunayo nagdengdengag kayo. Ag-meditate kayo. Pira lang ti may turturugan because the devil is there. Amen? Pero kada kayo, talaga nga nakakonsentrate. I appreciate you with that. Okay? So na for God is working in you. Inawat yung amin ti Diyos, inawat yung ni Jesus. The Holy Ghost is within you. So that the Holy Spirit no dengdenggan nyo na gito yung word, ag-work kaya unag yung. Eternity desire in power, ngag-aksyon. Isunod di mangited, ini power ngag-aksyon ka. Hallelujah! Oh, praise the Lord. So, subilan tayo di work out your own salvation. Tigat na sa wanaday, naawat mo ti salvation, iso nga i-work out mo, tapno ag-manifest. Hangaday kasan dinaduma, agar aramidak ti mayat, bareng maisalaka na. Hangaday ay, naawat mo di salvation, iso nga i-work out mo, tapno ag-manifest. Alayo. Kas pangarigan, naisalakan kan ijay Adamic nature. Iso nga no i-workout mo diyay, nga awan kan ijay Adamic nature, wano sinful nature, wano old life, iti i-workout mo on your new life. Ngag-akan, nga baro, nga parswa. Work out your new life. Amen. Awan ka ni day sakit, tana isalakan ka, iti law of sin and death, adakan iti law of life, law of health. Iso nga i-action mo. Work out your health. Tap nag-manifest in your body. Kaya't nasa one, they work out your own salvation. Hallelujah! Naisalakan ka,
Na-receive mo ti panakaisalakan, even ti poverty, even ti bankruptcy. Iso nga i-work out mo your blessing. I am blessed. My spirit is very rich. Nakipagtawid ka ni Jesus. So, nag-business ka, work out your blessing. Work out your riches here on earth. Work out your health. Amen. Woo! Ito kaya't nasa wen, kinapununan na isasalakan tayo ti sakit. So nga by the stripes of Jesus, we are healed. Binayada na amin nga sakit. COVID, variant nga COVID, wano anyari ay. Nabayada namin jay cross. Ijay stripes ni Jesus. Nabayadan ti stroke, nabayadan ti cancer, nabayadan ti disease, nabayadan iti diabetes, nabayadan ti high blood, nabayadan iti anyaman pay nga sakit from head to foot. Nanalpas, and then na-receive mo ni Jesus, na-receive mo jay biyag na nga pure health, complete health, always health. That's your life now. So work it out. Work out your health. At ika't nasawan, you work out your own salvation. Exercise. Hallelujah. Once nga may work out tayo ay manifest. Hallelujah. The more nga makikita ka in my life, the more nga tumurturudak, the more nga makikita nga I am healthy. The more nga makikita nga ado ti miracle nga aramidan ni Lord. So nga na kayo, conforme nga sakit, bayad na yan. Intended ni Jesus ti agas. Tumarin nyo lang the gospel, the word. Amen. So that's it. Verse 8 and 9 iti Philippians chapter 4. Last, ijay, exercising godliness. There is health. No exercise you. Hallelujah. Nung makita tayo lang kumadihay, yan ang ikulukulungan ni Satanas kada tayo, na kulungan inlukatan ni Jesus. Daramidam lang, just walk out. Nakita ko dahil sa kulungan ti sakit. Pumanaw akong dita, ay ni-open gaya mo. Basta pumanaw ka. Bye-bye, sakit. Kasi, hallelujah! Kung na yung mga kasla nalalaka. Kung na nga rod, in-openin ni Jesus, nagiti amin nga prison doors. Kulungan ti poverty, kulungan ti sakit, kulungan iti sin, kulungan iti... So nga, naka-open, rumbarkan ko na ni Jesus. Just believe. Come on, rumbarkan. It's up to you to walk. Come out. Amen! Oh, hallelujah. So, anong may ni Jesus, mangagas. At the time nga ko na naagasan ka, nakalapsot kan, karagiti amin nga sakit mo. Now, agistrik kan. So, ano ibaga na gawin? Nga no, ikugtaryo-taryo man, o kuna ikugtaryo gawin. Aga. Mabainak ka rin gawin, ikugtar, baka hangay nga maikatawan, that is unbelief. No, naawatam nga nabayadan. Then, awanti, right na nga agiiyan. Awanti, right na nga agbalay. Squatter amin nga sakit iti bagim. You have the right to demolish. Hallelujah! Amen. Philippians chapter 4, verse 8 and 9. Hangkok sa may lipas nga interamin tira ito'y. Woo! Okay, finally,
Brethren, whatsoever things are true, dahil tatag exercise. Whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Anya, ti kayat ng sawan? No anya, iti true. Tagpaypayso, of course, ni Jesus, Holy Ghost, and the gospel. Iso, ti kanawin mo panunutan. Whatever is noble, whatever is right. Amen. Or tinilti, kung na fix your thoughts on what is true, honorable, and right, and pure, and lovely, and admirable. Think about these things that are excellent and worthy of praise. Dahil kanayon mo nga panunuton, dahil kanayon mo nga exercise righteousness, exercise holiness, exercise your health, exercise. Kasi iso amin di panunutam. So di panunutam ni Jesus nga health mo. Hamo panunuton na grabe. Bagan ni doktor. Dahil ko nakarod, sige, ka nagpatsikaman ti aming nga doktor ito'y, ngam ni Dr. Jesus ngay. Anyatin bagana king ka. Anyatin prescribe ni Jesus ken ka nga doctor of doctors. Think about this. Dahil ito ti panunutam. Ta ni Jesus ti true. He is true and truth. Tin-prescribe na His Word. In paisurat natin prescribe na you are healed by my stripes. Kanam diyay, I am healed in Christ. Hallelujah! Apay nga madiyo di prescribe the doctor of doctors. Nga pati di doktor kat isuna, timang agas. Saan kayo bagak na day ka na kayo dito eh? Kailangan makita yung amin ni Jesus as a person. Makita yung isuna, He is His Spirit. Tanagungan na pa ni the heaven, but His Spirit is here. But He is a person. Amen. Doctor of doctors. Anya ti ibagbagana ka na kayo. You are healed. By my stripes you are healed. In my name, by my blood, by my life, you are healed. Tumaran nyo raday, think on these things. Exercise. Amen. Okay. So verse 9. Hallelujah. Those things which ye have both learned and received and heard, and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Yung Doma translation, keep putting into practice. At ano makita yung practice. Keep putting into practice all you learned and received from me. Everything you heard from me, and saw me doing, then the God of peace will be with you. NIV, whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me, nga nakikitam kanyak, kunanakin kadagidain, a Philippian church, put it into practice. Amen. Put it into practice, and the God of peace will be with you. So nga nagayagami practice you. Amo yung kanya, aduti ataklat ti symptoms, iti sakit in my body. So kung conforme, di nalasatak na gijay paralyzed, nalasatak na jay nagdanum-danum ijay tiyan ko, kanda jay kistayak katayan nga nagdanum, kada jay nga nilumtag dahi ko. Nalpas sa amin digay, panasin na tad symptoms.
The more nga iba-practice ko rin doy, nga the more nga isuti kanayon ko panpanunuton, kanayon ko yung accept, kanayon ko, nga isawsawang, dadya nga ito exercise, it is spiritual. Kat the more nga mapipil ko nga, may strengthen my body. So kunan mo lang ni Mrs. Mayat, makikita nga pumigpigsa ka, mayat siya bagim. Kasi gamin, exercise you. So, no mailihans kayo, no, adati kasadang administro ka na kayo, practice you. Hallelujah, awan kayo ti sakit, adan ni Jesus ka na kayo. Saan nga mabalin, nga agkabalay da Jesus kenjay sakit. So, ano kunayo adan ni Jesus in your spirit, in your soul, in your body. Kailangan nga makita yung ati-ari dito'y bagi, because dito'y bagi, tulangkin lasagan ni Jesus sa nagbalayan da Spirit na, haan nga mabalin, nga ag kakaidada, ide sakit. Tani Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords, did I think about it? Iso nga makita yung kumadadjay, nga ni Jesus Christ lang di kanayon yung receive in your body. So lang ti panunutan niyo. Hallelujah. No, umay day panunot ti sakit. Hey, kunami day. Nga madati aging kakasday nga hananaw awatan. Ta makikita. Nga ado ti kasday. Awan pa ti sakit kaniyak. Ta anak-anak niya pa Diyos. Yan. Ang tunok kita ang malangkat. Ayan, kumusta ngay? Mayat! Kurang diyay. Kailangan na sige, practice, exercise more and more. Amen? Hallelujah! Kaya't kung maawatan nyo how to exercise godliness. How to exercise your health in the Spirit. So, di kanayon ko ibagbaga, my spirit is health. My spirit is strong. My spirit is heavenly. Divine. I have the divine nature of my Father. The nature of my Father is my nature. And I am a spirit dwelling in these bones and in this body. So, kita tibagi nga balay di spirit ko nga healthy. Amoyo tibagi. No apay nga nagsakit tibagi. Nakastruck ti espiritu ti sakit nga espiritu ti basol. Isu nga ado ti sakit nga impart na ibagi. Ngam di na born again ka. Sinumrak di new spirit of Christ. Nag-change ti nagbalay ditoy. Isu nga i-demolish mo ngamin dagiday ipadas dalata nga makibalay. Kailangan balay ni Jesus ito'y from head to foot. Balay ni Jesus ito'y health ito'y. Health ito'y. Hallelujah! So padasan da ngagpasangaili dagiday nga sakit ken cancer. In the mighty name of Jesus! Awan ti karbangan nyo dito'y nga bagi. Ngamno kayo lang tinulad da jay. You don't have authority. Kunani pastor, no kunaya. Kailangan mo yung rason. Nga apay nga awan, ti right ti sakit ito'y body because this is now the house of the Spirit of God. Temple of the healthy spirit or health nga Spirit of God from head to foot. So now, nga Spirit of health ta datoy, health tag manifest. Madimolis na gidyan nga demonyo ti sakit. Hallelujah! Kasi ti kasta nga maagasan. Hallelujah! When ado ti nag-agasan, ura awan naman muna ti Word of God, na indilihan sa'yo na agasan da. Pero the problema, they do not know how to maintain their health. May sariyan. Sabali day, receiving your health lang, sabali day maintaining your health. Amen. Hallelujah! No, kasla akop kupas jay salon at mo, reclaim.
Amen? Exercise your health again. No naliwayam. Oh my Lord. So nga kayo, nga umay dito I encourage you nga tutukan nyo na ito nga teaching because adutin reading ni Lord nga teaching nito tapno sumalunat kayo. Once nga mamando na ito awan iti kabutang yung nga sakit ito'y lubong. Tawan ti kabutang ni Jesus nga sakit. So ano mabutbutang ka ti sakit, hanan nga life of Christ na ita. So nga you need to overcome that demonic fear. I-meditate mo manan di kinadakkel ni Jesus. Hingga na maawan ti butang mo ita. Hallelujah! I-receive yun na dahil. So nga niyaman nga kimpet kada kayo, high blood, diabetes, niyaman pa rheuma, dekunant, iti kuanghan nga maagasan, epilepsy. Anyaman nga rod da dyan nga sakit. Kat binayada na ni Jesus. Amoyo, ti hanga kayan, ti diet, kagaya epilepsy. Kaya na yan, ti diet, ti epilepsy. Kaya na yan, iti diet, dagijay, kasla napakubunga da dyan nga, binalo ti demonyo, iti 18 years. Kaya na yan, ti diet, nusin, ti gapuna, nga nagsakit ti tao, ta dati, basol ti gapuna. So, di inagasan ni Jesus, go, kung nanay day, iti nagsabat na, go and sin no more. Baka karakaro pa iti mangyari ken ka. So, tikat ng asawan, nagsakit iti because of sin. Ngam di na-forgive, nahilan. Amen? Hanga kayan ti diet na kijay. Dahil bagabagak, don't trust iti diet lang, isong isurok tun na lang ti diet ken bodily exercise. Ngam may panggap ti demonyo ti kalaban, nga demonyo ti mga aramid ti sakit, hanga kaya ti diet. Apay no demonyo ti nagpapaubay, isong agsaksakit, kayam kit niya agdietan, agsili ka lang kat maikat. Naglaka magam na tang demonyo, siliam lang ka pumanaw. Iso nga nagitati, bagabagak tati da dumagamin ng mamingsan. Dahil ti haangkit ti agasan ti tao. Ti da dumangamin, uray dagi kakadwa mga kasaba. Diet tayo, exercise tayo ngamin, dahil lang mati ayan ti kwa. Kasi ngay, handa nakikita nga demonyo ti kaaduan nga kinpakana ti sakit. Ni Jesus Christ lang ti ilaban ijay. Hallelujah! So ano adaman na dyan, known sin. Just confess your known sin to God. Amen. And receive the forgiveness by the blood. Amen. Surrender it. Amen. No adaman ni dyan. Ngam awan hangkang agbiro-biro. Niya nga taya. Anya nga ta tibasbasol ko. Aming nga basol mo, han mo nga mo, napakawan kin ni Jesus. Ngam no adadjay known sin, after nga sikakat born again, kat adati known sin, nga amum, nga aramidong nga basol, kat ijay nga naka-attack jay demonyo, na ikanti demonyo, ti ruangan na to attack you. Kay, bagam ka ni Jesus, sorry for this. Cleanse me by your blood. I accept your forgiveness. Thank you for forgiving me. Help me. Amen. Hallelujah! Praise the Lord. So, di kunan mo lang ni Santiago. Ada bang masaksakit? Yes. Ayaban nyo kumatilder kat anointaran dati oil. In the mighty name of Jesus. Kat umimbag ti masakit. Sana ko na, ngam nung nakabasol, i-confess you ti basol you ti may skin may sa in forgiven you. Tap nung maagasan. Amen. So now, ni Jesus kumplito. Forgiveness, ada kanya na. Healing, ada kanya na. Blessing, ada kanya na. Power, ada kanya na. Authority, ada kanya na. Kat din, may ken ka, inserek na amin niya. So, adan ken ka. You have now the power to use it, to exercise that authority and power and health in your body and your life now.